чогулуп калса деп торпокко кантип эле чогулат? Канча болот? 30.500. Ha? 30.500. Silking. Ya ben de açacağım abi. Баштап, Buradan başta kuruk sorup atat. Kançadan sorup atat? Ya. 37'den. Mana 37'den kuruk sorayın deydi. Kuruk. Bu erkek torpaklar mı? Erkek torpak. 33'ten beri bedet nabız. Nak soda boladat. 33'ten beri bedet. 37'den sorup atat. Mumday olgan bir kıldı torpaklar erkek. Assalamu alaikum. Don Kavar kanalının görüşçüleri, konoktары. Bugün 25 yanvar 2022 yıl. Günge işembi. Biz geldik Prigradный mal bazarga. Ekinci bölük buka torpok uydan başlayız. Жақсы лайк, подписаться кнопкасын басып, комментарий жазып калтырыңыздар. Так, бұл жерде байкебіз мынакей 3 Герефорд дейді, мынакей. Бұлар қазақстанский болушу мүмкін. Таза Герефорд мындай болбойт, мүйүздүү. 45'ten сурады. Канчадан берди базар? Адам 42'den berdi bermey koydu. 42'den suraптыр мына. Бербедим дейт. Ушундай болгон. Бука торпоктор. Бул жерде 32 миңден сурадат мондай торпоктор. Bir yaş болгон боло элекпи? Yok bunlar 5-6 ay. 5-6 aylıklar. Çok bana aytmam için çok. Kançadan berбедиз базар? Сурады? Sırayla. Сурайлы. Максим Mo çoğalaks, çoğalak. Bunu 30'a suradı. Мына ушул 30'ga сурады. Өзүңүз канча сурадыңыз? 31'e ver. 31 сурап туруп 31'ge берем дейт. Gelet. Üçten değil. Assalamu aleykum. Kança surap atасыз байке? 23,5'dan surap. Urgaç torpaklar. Mana o jakta torpaklar turат көп. Urgaç torpaklar. Bağlarını surap göreliçi hareket болду. 37'den. 37 миңден сурайын дейт мынакей. 37. Бүт ургач окшойт, э? Кызылдан баштап. Кызылдан баштап акырчын ургач. Бунун пародалары кандай? Башкача экен. Алгандай эми. Алгандай. Кыргыздарда да бар, казактарда да бар окшойт, а? Казагында. Базар берди да. Иә. Базар берди ба? Базар 32 болот. 32'den beri atып дейт. Бербептир. Рахмат. Могу жерде 28 миңге берем дейт. Бул таза швейц окшойт. Парода швейц бе? Швейцтер ушундай көгүрчүрөөк болот. 28 миң болор баасы. Ошентипчи, кана. Бул жерде канча сурап атасыз? Ben 69'a suradım. Канчасын? Bak 73 önü. 3 önü 69, байке 73 сурайм дейт. Кичине калыптыр, келише албай атышат. Az kaldı şimdi. Кичине кошуп койсоңуз. Koşun buya kayıt koşun da. Ben. Koş degenden keyin koşuyorum. Beren mi? Yaşına koy. Бериң, ойлонуп көрүң, жакшы базар келди. Так, базар ушундай, эми чоңураак уйлап өтөлү. Ассаламу алейкум байке. Бул канча сурап атасыз уйга? 85. Буйга 85 сурайын дейт. Бул саамбы? Боз, bir aydan keyin tuyt eкен. Bir aydan keyin tuyt eкен. Канчанчы tuyt ичиндеги курсагында бала? Kursağında 3'üncüsü. 3-ncüsü дейт. 85 dediniz ha? Bazar suradı. Berelek deyit bazar. Mınaki, bu yerde 200 bin surayım deyit. Çorny, pöstürü, taza he? 200 bin surayım deyit. 26 sütünü garanti deyit. Mınaki jelin. 20 litrege. Muz olsun. Muz olsun erkek vurgaçı var. Vurgaçı muz olsun var ki. Bu dişi yenesinde olan uy bolat. Mınaki артынан көрсөтөм, мынакей желине. 200 bin сурайт. Широкийлигин караңызчы, мына широкийлигин. Эки үйдүн артындай бар го бул. Базар сурадыбы байке? Канча сурады? 165 bin таза бериптир, бербептир байке мына. Мына желиндери. Канчанчы баласы алдагы? 4-чү музосу дейт. Ушундай болгон. Чорный пёстрый. Телефонуңузду айтасызбы? 0707 82 32 37. Мына ушундай уйлар керек болсо чала бересиздер. Süt 20 litr garanti. Bir sutkada ya?
Aha. Sen rahmat, sodаңыз болсын. Oho, bu yerde şivits turadi qızsıрақ, şivits. Bayke tartib olayınchi. Şivits. Bağlarını aytib qo'ysiz, bayke, bu şivits qancha so'ratasiz? 300 bunaki. Tazda şivits ya, paroda ya. Süt qancha beradi? Ya bak 35 beradi dedi mana Leninskiyda. Balası dedi. 300 ming. Böyle Bişkek'ten hava alsan mümkün. Buna 4-cü tuğut deydi. 4-cü tuğut 300 ming. Bazar so'radi u. Bazar so'radi. 220 so'radi. Bazar 220 so'rabdir. Buna beribdir. Sodаңыз болсын бәке, рахмат. Мына таза швейц. Алдынан тартып атабыз. Bunun muzosu жоқ bu bәке? Muzosu жоқ bu? 7 ay bo'lsa. Telefon aytasiz mı? Telefon aytmayman deydi, biroq shunday bo'lgan ba. Tak, bu yerda egiz tug'an uy bor ekan, mana. Ekovi deb balasi. Bu shunda o'l ekosi je emizkan. Egiz be? Egiz ekan mana. Basi qancha? 130 ming so'raying deydi. Qanchanchi tut? Birinchi tuğutunda egiz tug'ib turdi, ha? Süt bag'atında. Bazar berdi ba? 115 berdi. Shunday bo'lgan ba. Süt qancha beradi? Torpaqlar emet, ha? Yaxshi. Birov cho'ngroq ekan, biroq, ha? Birinchi tug'ilgan o'xshaydi. Egiz tug'ib. Enchiga yaxshi deydi, mana egiz tug'gan. Muzolar erkek urg'achi bu? Erkek qarasi. Mana qarasi erkek, bu urg'ach. Mana biro'n buqa qilasizlar, biro'n uy qilasizlar. Telefon aytasizmi? 0778 Aha. 00 64 01 Aysalbek. Aysalbek deb baykaga chalaverasizlar, mana. Rahmat, sodаңыз bo'lsin. Dedi. Jo'q, 110 so'rang deydi bayka. Jo'q, uyingizga tushasiz, siz tushmaysiz. Muzosi menen, muzosi urg'achi. Qancha litr süt beradi? 20 ni öğret koyayım. 20 ni bermese kerak. Yarımın biri 8 litr beradi, 10. Ne? Qancha beradi? 20 ni öğret. 30 beradi deb qo'yasiz bu. Yaxshi. Bozor qancha berdi dedingiz? 90 berdi. 90 berdi dedi, berdim deydi. Qanchanchi muzosi? Ikincisi de. Ikincisi ekan. Ha, yaxshi. Sodаңыз bo'lsin. 12 litr süt beradi ekan. Tamashalashadi 30 deb 12 litr toza süt beradi deydi. Sen kaçını mı dersin? Mana 57,5 mingga keldi. Mana sanoatchat vakillari 57,5. Bu bo'z o'xshaydi, ha? Mana bilmaymiz. Ha, yaxshi. Buna bo'zdagi deydi, balasini sotaverdim deydi. Basi qancha deydi? 55 lira. 55 deb atam deydi. Bozor 50 ga beraman deydi. Bozor berdi, bozor. Bazar verir ta. Qancha? Balası sıravatkanında. Ha, balasi ekan. Balasini qanchaga sotdingiz? 20 ga sattım. 20 ga. Erkek urg'achi? Erkek deydi. 20 ga sotdim deydi. O'zini hozir qanchaga beraman dedingiz? 50 ga beraman deydi. Ha, rahmat. Bayka siznikichi? 120 da adam. 120. Bo'z. Kısır. Ha, qisir bu. Soyğonga o. Eko'da. Ha, eko'ting deydi. Belgisiz deydi. Ha. Bayıgan. Bayıgan sütten chiqqan deydi. Anda bo'zdan qursa chiqib turadi. Qancha so'ratasiz? 120 da adam. Qancha berdi? Berelek. Berelek deydi. Tut qanchanchi tut? Berem. 5 tutugan. 5 ta tug'anda 100 bersa berem deydi. Jalan buqa tuyt deydi. Atına şeyin var ekan, Marta deydi. Marta desen qaraydi ekan, ana. Yaxshi. Yaxshi. Ya düşürüp verem. 75 so'rayim deydi, uydu. Nera qoltirib? Mana. Başlama. Mana. 75. Bunu 90. Süt. Ya bayka, süt qancha beradi? Süt 10. 10 litr. Hozir so'radi, qanchaga so'radi baykalar? Surada da arxı sura açın. Arqil. Bir bana aytib qo'ymaysizmi? 70, 75 arqil so'radi deydi. Qanchanchi tuvutlar bular? Bular 3-cü turda. 3-cü tuvutda, 4-cü. Süt Kaçın ne mi oldu? donqa var degan. Hani Bir erkek bir urg'achi 15 dan berem deydi. Uylarning qatarında ele turadi, onday muzollar. 15 dan berem deydi. Bozor berdimi? Anam, bayka? 12, 13 beradi. Ana shunday bo'lgan.
Ушундай болгон базар. Ассаламу алейкум. Канча сурап атасыз бала? Тургу. Так, билбейм. 50? Экөө? Бирөөсү 50 дейт. 50. Сатна 50 сураган экен, 45ке алыптыр байке. 45ке алыптыр. Мына музоосу менен 108 миңге кетти. Жаңы кетти 108 миңге. Канчанчы баласы байке? 4-нчы баласы. Мына аксалар саналып атат. 108. Канча литр сүт берет? 15. 15 литр сүт берет экен. Желиндерин да татып койлу. Сүттөр агып атат. Музоосу эркек ургачы? Эркек экен, 108 миңге кетти. Мына эркек музоосу менен экинчи тууткуна 140 миң сурайм дейт. Мына музоосу энеси жеми тизеден сүтүчү. Sütü çakanı teşet. Görgөз коюм бу. Görgөзүңүz. Мына. Ой болду. Жакшы. Канча литр берет? Мына коюу экен сүтү дагы. 18-19 берет. 18-19 берет дейт. Мына ушундай болгон базар. Bular Булагы базар бердиби ба? Базар берди. Канча берди байке? 127, 128, 130 kaçı başta da. Өзүңүз канча сурап атасыз? Ben 140 ele dedim. 140 миң дедим дейт. Ушундай болгон базар. 5 bozar veretilem. 135 миңге берет элесе? Берет эле. Аз калган экен да. Мейли, базарыңызды берсин. Ооба, рахмат. Номер айтпайсызбы? Айтып коюм. Айтып коюңуз. Ne деген kanal? Донка бар деген. Donka var. 0771 Ага. 73 arkasındağı tartanda. Так. Arkası tuğunda kaldı. Бул туйундап калды. Болбос экен, жакын. Tuğunda kaldı. Мына. Жакшы. Экинчи туут болот. Баасы Bazı 155 mi? 155 миң дейт. Мына экинчи туут жаш экен. Жашы. Жаш. Ne oldu? 4. tuğut. Bunu gör. Buldan Бул да alacağız. 4-нчы туут дейт. Seyizarmay boz buldağı Buldağı zor. boz. 2 nedir 3 nedirlerin içinde tuğuş Tuğup gerek. kalat, buyursa. Seyizaydan öttü de boz oldu. Баасы Bozu 115 min son. 115 миң дейт. Мына. Булар швицпи? Buna çüydün Чүйдүн Алатау парадасы экен. Соодаңыз болсун байке. Рахмат. Ушу менен уй базарын аяктайлы. Жакшы лайк басыңыздар. Подписаться кнопкасын басып, досторго бөлүшүп коюңуздар. Мына бука торпотадан дагы азыр тартканга аракет кылабыз.